Prokurador Domingos Barreto Sinti ameaçado Baniaan tambah hetan diskuti malu ho arguido inisial A honya kolega nang ida hafoi notifika lejado no arguido kona bakazu ida ihametinaru relacional ho rai no estrago sasan. Procurador Domingos Barreto atau preocupação leba jornalista Sira e a Tribunal Distrital de Quartane. Il processo memang hau maka notifica lesado o arguido se caso quando va caso de emitir rumba quando va rai quando va rai ho estrago sasang tungka au notificanya ada waduh mata mai to ya serviço tapi mereka hau ronat ya gitu ronat ya itu ronat kali arguido. Prokurador Nedehan momento neba arguido Mosambrik di hakilar prokurador. Nodehan ofisial Sira notifika nia lalos. Arguido la fo tempo ba prokurador kolia tambane prokurador bakune mesa. Maski nia lahetan agressão mabinia senti hanesang ameaçado no agora mos senti la seguro. Terezinha de Deus, STL News.